lexiya hi un'wana wa vachayeri va mathekisi na vakhandziyi lava nga hlawula ku sawutisa laha erhenkeni ya mathekisi a chuhile kambe u ve kahle endzhaku ku tlhaviwa. I think they somehow put like stations in all the areas so that it will be easier for people like what they did today for us taxi drivers because it didn't take a lot of time. Mfumo wu ri vakhandziyi vo tala va famba hi mathekisi exifundzeninkulu Western Cape. Nakona ku endla leswaku nsawutiso wu va fikelela I swa nkoka eka ku tlhelela ka xiyimo xa ikhonomi ya xiyenge lexi. Tanihi leswi milawu yi nga olovisiwa, ikhonomi ya ka yi pfula nakona vanhu vo tala va fambaka ku tlhava nsawutiso swi na nkoka swinene loko ha langutele leswaku ku va na gandlati ra vumune ra COVID-19. Jobs have been lost, but also the industry has suffered greatly. So we're here to say, let's work together, get everyone vaccinated, get as much people vaccinated so that we can open the economy, that we can get jobs back on track. Western Cape kongome ku sawutisa kwalomu ka mamiliyoni 5 wa vanhu loko ku fika hukuri. Hambi leswi van'wana va hakanakanaka ku sawutisa etindhawini tin'wana. Tinhlayo leti nga humesiwa ti komba leswaku vanhu lava nga na 60 wa malembe hi vukhale va kumeke leswaku va na corona n'hweti leyi nga hundza. Ti komba na leswaku 292 wa vanhu va malembe lawa va lovile hikwalaho ka COVID-19 kambe vo tala va vona a va nga sawutisanga hi ku hetiseka. With the males, we also encourage them to be vaccinated. Here now at the taxi rank is the economy active population who are coming to and from work. We were saying to them, whilst you are still waiting, you can go across the road at the City of Cape Town offices where you can be vaccinated because we brought the vaccines here. Xiyenge xa mathekisi xi amukele pfhumba leri. We've lost a significant amount of money. And also we've lost a lot of taxi operators and drivers during the COVID period. It is a great concern because we travel with a lot of people and you pick up this disease because you can't see it. I feel safe because everyone who has vaccinated, having had someone who has vaccinated that says they had been infected after the vaccine. Sweswi exifundzeninkulu xi na kwalomu ka mamiliyoni 19 wa vanhu lava nga na COVID-19 nakona ku tlulela ka corona swi le ku ehleni tanihi leswi exifundzeninkulu lexiya xi humaka eka gandlati ra vunharhu.